Patisi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Leplipat ba ko Home Creators One Stop Solution kebetulan Mal Persha bat ke office terekam jong ke Nepco Helendat jong ke HDFC Bank. Nak ni ke dukan belalong try ke kong Anisha Maulong ia ke bala khap reban du Reverend S Basa pila ban yo ke tiar snaye kumki tiles granite paint chimney modular kitchen accessories ki hardware fittings ki plyboard ki bathroom fitting bat ki we PUE kedukan bagi penklaim apa kedai gaji terdekat kau jumlai berkunjung PCI kita save kita kotor kita juga save ya kita juga sengan ada pos di nangis scam bah KJ baru kamu kebayar nanti ini iwe oi hitam di jam kejung imjungi komputer ki wan ngiroi ki par ki hiar ndai namla ban thamda aingu tarai jugi Yesus te kunta tani kasi kalong kasi bapang aba piran to kat kuning asu banai kubli iwe ki bidan ni nadi kilong kumi kilong pa kun misal kirang ba ki samla bat kunjuru ibawan pasupor di pastor men besar iwe perlu perjo juma ki perlu ji iwe ji ibajan ba ka yang bedi ben kit ya kam juglai kumju iwe la dang amna ben shim ya teng amna ben tu ne por so banai ku le iwe ha gerteng betiang berengko no penim jui Jesus Christ te ke program ke badang sa ngan IT pastor juni ai be in yelam me ke program kat kun kaji pembet jungki blesibun ben sibun membaca dari kaporu idon dari kapor ben sak hilang ye gini kicing kerku ke buble kerku nak benta jompi para bapin pli ye gini gadukan ka batmai ka jing duai ka jongi kalong blai unang yalam ye pi la kalong aganu kun ka benta jong ka jing im ka jompi la kalong ka bret ka frau ka jing tulai jompi en IT pen pentulun ye kita kikam jompi la ka bakishanya ang blai akipor baru ka jing im ka jompi khamtam lagi ni kicing kerku ka jong blai kerku ye pi phir pinyo anlong ka jing kerku ai ke jing shek di ka kodo jampi nagam ta ki min sim ke babun ngis kam lu bakani ka dukang ka bapinyo ban pli ka ni ka ko ka dia ban long ka jing karku nagam ta ki min sim ke babun ki ban yo ai ka dia dei kam mat pi ki ban yo ai ki jing dan kam ni ka dukang jampi kan long ka jing karku ai ki wei pak ki min sim ke kodo ka ni ka dukang kum ka barang i karku kerdo mau blai nai karku ya pi ki por baro mana ka ni ka dukang nang rai ki kam ki jing trai pinang roy kaliang paro kam tam ya pinang roy ka jing jim ka pinjam musim jampi pinang layo anong ka jing terku nagam taki wei pak ki musim ke badan kami ka jing shekli ka jampi iwani ka bandam ret ki sajak ke bakut ke kentang ke jamai mamai mu ya me ablai ling ba jong ka por jong ka shite sni ke ma mesyak yang iko kan rat kum ki kun ki jamai yo e ka banedan ka pakum ka por apo jong ka plau jong ka dukan akabai bakishan ilalum lang yang ikut kenra nagamenta kajing beli kajong ya kan dukan ke batai ke belum kajing kerku ke jama akabaning kong ni aimu ya me ablai nagamenta kajing kerku ke batut ke beslai ke babun serta ke mamlakerku ke lojong shekyu jama bakishan wahai malayalam ni ke yeng kesam ke jong aniu shisha kesam di ke badan bor ke jama bahaga kam ke jing tray ke idon na gawai ka sni shikawi pan ina duai ko kunra o ya rab mehi men isni man long ublai uban long ringkat nam bad bakishan hagani ka kam ke jing tray baki men sim ke bakodor ke barung ke bami ko chom ke dukan in yo ya ka ban ihi ka bor ka burang ke jome in yo amma ke jing kerku o limba chom ke ni ina duai ublai ni isni bakani ka kam ke jing tray ke chong kanum sakuk tangkum ni Rai dengan yang kerku, dengan man gajang megalong, kanang Rai ni bagi kasih si kawai pak,
kandang long ke jingkar ku yagi wei pat ki men sim o angi de wai men sim an kerku kerpang ro jong shakri jong ma ba kishan ba hapreng jong ki jingkar ku ke batu ke beslai ki jong ma ke mamlai kerku ke jingim ke jong i men kerku kham tam e ke men sim ke jong i o ke mai yo e ke men sim ko kan ra ba in phai shame ki por ba ro jong ke jingim ke jong i la kalong ha ki kam ki bitrai ai ki ha men long tan ra jong ki jingkar ku men ya lambe ba kan ni dukan kan long ke banjai ba ben ke berhenti ke nang roi na goi ke por sko pa shema me ko kan ra na ai kerku ya kan ke por ni ai ki ru ki kam ki jing trai ki jing shek ki jama ha ki blai ki jama snow blai ka bungu ke jingi map ki la baro ma shema ke jingi na ba ka kartang uji suni tuai amen. Enjoy ke bawah nama ini kebukan kerku yang kesan batisan kerku yang bayi kesan baru oi kerku lang yang ini baru kita dah nak kerja kapur na banyak sekilang lemah oi kerku untuk kita wepan tu kita ngai cuma lah kalau hangi pada kalian kepada itu mentah sah kita mencukup amin. Yo ikan beli kini kedukaan jom kishan kalau mungkin kita ramai kibihit kijongi bahkan kedukaan kini penuh kejingkerku nak kata kiwei pakai musim tu dan kau yang jinggal am ke juki nak kena ketukang dan nak porio yang khap ini ribuan nak kerteng jong dek pa ribuan berpilih musim aku kini kelai ke jingkerku kini akan long pengkat lam kini ketukang kini akan long ke jingkerku nak kata kishan nak mentak musim kiwabun.
Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 20,000 hadu 100,000 tingka menta philaban yo hagador lai 4,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 4,000 seneng pinyo tang san 4,000 tingka amtang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saulai riusan pra hinyo lai pra